Kay hayp'api tiyan iskay clase runas. Uhkuna yanapangu runamasinkuta, uhkunataq gastangu qolqenkuta paykunallapi. Chayrayku kay libro de Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 11 y 12 niwanchik. Tukuy qhapaqkunaqta kapusuykichik, chayrayku astawan qoyta atiykichik. Ofrendaykichista apahtigu creyentes kunaman Diosman graciasta qonqanku. Kay yanapayta creyentes kunaman apaspaqa mana pisillankutachu apaygu manchayri animaygu Diosman graciasta qonankupaq. Yanapaspa runamasinchikta noqanchik predikasanchik Diospaq munayninta. Dia paykunapis entreganankupaq kawsayninkuta Diosninchikman. Chayrayku kunan noqa animayki separanaykipaq qolqesituykita yanapanaykipaq runamasiykita. Bendiciones.